Аковид чымызыр зыхьуар хыпхьадзара айлкара зыдзиграпхьадзиргылана ҳара Аҟәатәи хәыҷтәы поликлиника. Араҟа ирыдыркылоит ҿыц ииз ахәыҷы иркны жәохә шықәса зхыҵуа иаартуп апыцеира ахьарҭоу ауада, ус ауеит исыҽны асааҭ жәаба рыбжа инаркны асааҭ жәаҩанӡа. Ара ирыдыркылоит ҳаҳҭнықалақь ахәыҷқәа рыдагьы егьырҭ араионқәа рҟынтәигьы. Ахәыҷтәы ҳақьым Есма Гәниԥҳа излаҳалҳәаз ала ҽыбразы иааидкыланы ҩышәи-инжәи хҩык атест арҭеит. Урҭ рахьтә ҩынҩажәик аковид рымоуп ҳәа ишьақәырӷәӷәоуп. Ҳазҭагылоу амза уҳәозар, ииуль-август амзақәа еиҽҳарԥшуазар, ичмазаҩы ахәыҷқәа рхыԥхьаӡара еиҵахеит. Иҟоуп егьырҭ ачымазарақәагьы, асезонтә чымазарақәа. Ахәыҷы ишорахалазар, хымԥада аҭаацәа иаразнак ишәоит ковид акәзар уи. Аха аҳақьым ишьақәиргылоит атест иаҭатәу иаҭатәым. Аҳақьым идиагностика ашьҭахь, нас илаҳкаауеит иақәнаго, иақәнагамо атест. Ахәыҷтәы поликлиникаҿы рымоуп аковид чымазаҩцәа ахьырхәышәтәу ауада, уи аус ауеит асааҭ жәаанӡа. Аковид зцәа иалоу ара ирхылаԥшуеит. Есма Гәниԥҳа излаҳалҳәаз ала, ачымазара аковид-зеижә ахәыҷқәа ирылаҽӡом шамахамзар. Аимадара рыбжьан, знык ҩынтә ишоура ихалеит, дааҳаԥхьеит ковид кабинетахь. Аԥсны аҵареибызшәатә политикари министр иҳарҭаз рбагақәа рыла ашкол хәыҷқәа рыбжьара ирацәаҩуп ичмазаҩцәахаз ҳәа узҳәом. Иҟоуп иарку ашколқәа, иаҳҳәап Гәдоуҭатәи аҩбатәи ашкол аркын ҩымчыбжьа, Ачымчыратәи лицей-интернат мышқәак раԥхьа иадыргеит. Жәаба нызқьҩык иреиҳаны аҵаҩцәа ахьҳамоу ичмазаҩцәоу изтәу шьақәыргылоу аковид-зеижә змоу ҳәа ыҟоуп ҩышәи-инжәибаҩык, ԥшьнызқьҩык арҵаҩцәа ахьҳамоу ачымазара рыдбалоуп инжәибаҩык иреиҳаны аминистр анапхгара, аминистр аусзуҩцәа исыҽны араионқәа, ашколқәа, ахәыҷ-баҳчақәа ирҭааны аҵаратә программа, аҵаратә план инақәыршәаны асанитар нормақәа ирыхәаԥшуеит. Иахьынӡаалшо ала ирыгәырбзо азар аминистр ацхы аараны аҭартә еиԥш иазыхиоуп. Убри аҟнытә макьана азыҳәан ахыԥхьаӡара кырӡа имаҷуп изыхьуа, ҳгәыӷуеит иаарласны уи ахыԥхьаӡара иҵегьы маҷра ҳалшап ҳәа. Иара авакцина атәы ҳазааҭгылозар иахьатәи аамҭа азыҳәан ишысҳәаз ԥшьнызқьҩык иреиҳаны арҵаҩцәа ахьҳамоу авакцина аарҵахьеит хәышәҩык инарзынаԥшуа. Ҳазну аамҭазы араионқәа иҽҳарԥшуазар, зегь раасҭа ачымазара рыхьуеит Аҟәа ақалақь аҿы галаҿгьы ашәҟәы ҭагалаӡам. Раион цыԥхьаӡа иҟоуп ахыԥхьакра ишьҭоу аклассқәа. Иаҳҳәап Аҟәа ақалақь аҟны иаҳҳәозар абжьара ашколқәа рҟны жәеиза класс хыхьчара ишьҭоуп. Очымчыра атәы ҳҳәозар, уа иҟоуп жәыҩба класс хыхьчара ишьҭоу. Иара убас Галтәи араион аҟны иаҳҳәозар, зынӡаск аклассқәа карантин ахь ишьҭоу ҳамаӡам. Тҟәарчал араион атәы ҳҳәозар, жәкласск ыҟоуп. Гәдоуҭа араион ҳазааҭгылозар, уа жәеиза класс. Аҟәа ақалақь асанитартә ҳақьымха Даала Белиаева лажәақәа рыла ииашаны ҳаҳҭнықалақь аҿы ичмазаҩхәы рхыԥхьаӡара иацлеит. Аха аҭагылазаашьа узахылымԥшыртә иҟоуп узҳәом. Безусловно, с открытием школ заболеваемость, особенно среди детей, начала расти. Это закономерно. Но, к счастью, она растет не взрывными темпами, то есть мониторинг ситуации проводится постоянно. Вот, например, на 11 сентября детей было 8 человек, заболевших за неделю. На 18 сентября уже 35 и на 25 43 ребенка. Это считаются дети не только школьного, но и младшего возраста. Если заболеваемость в определенных отдельных детских учреждениях будет расти быстрее, чем у других, то выборочно не исключено закрытие каких-то конкретных учреждений. То есть не вовсе по всему городу, да, а конкретных классов, конкретных садиков или конкретных школ на определенный период с целью разрыва эпидцепии. Алла Белиаева лажәақәа рыла исыҽны асанитар-эпидемиологиатә усбарҭа аепидҭагылазаашьа ҭынҵаауеит. Аковид зыхьуа рхыԥхьаӡара иацло иалагар, ашколқәагьы аклассқәагьы адыркыр алшоит аамҭала. Убри аан ацәажәарақәа цоит. Уажәраанӡа аклассқәа ахыԥхьакра ҳәа ҩымчыбжьа ирышьҭуазҭгьы ҳаԥхьаҟа мчыбжьык ҳәа аҩны ишдыртәало. Избан акәзар, авирус штам дельта ауаҩцәа иалазар, мчыбжьык ала ахы унардыруеит. Дениза Гергиев, Ҳарам Окамкиа, Аԥсуа телехәаԥшра.